Tulipata upande wa nusu wa mwili. Ikifika jioni, tangu asubuhi tulikuwa tunatafuta kwenye maji, tukaomba watu wa National Irrigation Authority watuweze kufungia maji. Wakati wa jioni tulifaulu kupata mwili wa mwenda zake, wamechukuliwa wameenda. Kuna familia ambao mpendwa wao alikuwa amepotea majuzi, kwa sasa wameenda kutambua mwili wenyewe katika hifadhi za Kerugoya. Na tuiguko ni tondu wa Mayan ko tukoretwo tugietha agire, na riu ni tukwiritwo kiroko handu tukumenyithitio hauma na mwiri tukuonago, na twathie twakora ni gicunji kimwe kia mwena wa nathi kuma njohero-ini, koguo tutinahota gutafautisha ni uriku. Riu kwa ihinda ri ni twacoka twamenyithio ati gicunji kiu kingi kironekera guku Mutithi, nikio tuiguko nigetha tugitafautishe kana niwe. Riu haria urona andu haria thutha niho gicunji kiu kingi gia kuma njohero kwambata na iguru kiri, na nikio tuiguko nigetha tukirore tuone kana niwe arikia kuma biu mai-ini, tondu riu ni undu wa kuheana mai mahua macio magite mwiri matiratuma tumuone wega hau ari. Mite itura ria Nguka, gicagi kia Nguka, tukoretwo na thina wa Mayanko, ni akoretwo orite kuma Wednesday. Nio twaheirwo riboti ni andu aria makoretwo magikara nao na mundu uria makoretwo makirara nake. Riu kuma riria augire ndokire Wednesday ati akiona ndanoka Jumatano na ndanoka Aramithi, magituhe riboti kuri muthenya wa Friday. Riu kuma Saturday nio twambiririe kumucaria